ngihlale kuyona ngithe sengihamba mase ngiyabuya ngizakena ngithi sisi ngicela ungizama nge-50 rand muse unginika imali kagela. South Africa sono lesi ngokomthetho isono lesi. Stum Yeah? Sure, man. Angiyazi mina le nto phethe yibo noma ngivukele ethi phethe ngana lungusuku mapha yibo le ndawo phethe singakaqedi kanje kodwa nami bengisayimesele ngokuchazela abantu kodwa ngiyabona ukuthi hayi ngihlale ngivuso ngikutshelile kodwa before sisebenze utheni ngitshela ukuthi ubheme kakhulu asisebenze noSiyama wathi wena hayi ngoba usuzowaqala salokhu uqhubeka mfethu nje mfethu azongitshelile noSiyama mfethu uSiya uphi manje uhambile uyophatha uSiya hayi mfethu professor ngicela wenzele mina okwanamhlanje kuphela mawubona ukuthi iyaqhubeka lento leave me alone ushiye phansi indoda nendoda ibonele lalela Ostum mana lalela yazini mina ngiyayithanda lento eyenzeka ngifuna bebona abantu ukuthi yini into eyenziwa idakamizwa kumuntu yini kongayikhuluma nomfundi edakwe izidakamizwa lokho elala nje obulala mathiwa ke ingane iyafunda ibheme idakamizwa mina ke ngakhuluma naye umfundi professor umfundi cha indaba esiyifuna asifukona usifundisile usitshengisile ukuthi idakamizwa zenzanani siyakubonga lokho sifuna indaba ukuthi ngesikhathi ulimala la kwakwenze njani yona into ekuthe uzoyibuyela namhlanje mfethu yona lento engangithi ngizoyibuyela mfethu abafowethu angithi yabona nganginqanyulwa uyayibona lona okusho ukuthi wena mfethu njengoba kwenzeka lento lena ngidayiswa abanye abafowethu ayibona lonto hlehla uzovela hle camera bot ngidayisa mfethu abanye abafowethu ayibona lonto yeah hayi siduma mfethu likhona ipipe esengeke ngambonela mfethu asithi vele somthatha isibhamuke mfethu mina bengena